Is mis Alison Lang, sa mé goper ag Gordon an Jorichin. Sa mé klarag a video show seachtain runnabád Nàiseanta as an Òbain. Agus ha mi a caiitarar gomór ris an churum a vis aking educating et son na duischen Litreachais a vis an Common Gàidhlig gur a dói. Tá duine na tlach agus na bhrosnach go a bhí féchking uda dúine a ha peann a chuirí peper a son scríbag úr a chruach agus a Gàidhlig. Get is rosk no barstoch no fiction no iction is BJ shorse scríbag a ham. Ha chokútramoch a bhí purrich dóchas tí scríbag a hacking as a Gàidhlig. Ha duine ag gach ús van de bunskalarin as oike so as go inavich jigús sa bí a curisteach at son na farpishin show. Agus heid adi mollig a son a bhí a fiachin rische gaan an canan aking a chlechkig an een dóichen úre agus eentjinoch. Sérút kar an önarnoch a haun wie dat skriveter goppe Lathain doch an achel fisaket a willen na hou skrivig de féims bí en bí uiek dunne aan no fel a megaleoras an farpish. Sin is over a ha vormen mar sjochel kutrmoch. Gebí sin a ganjechug talent na skriveteren. Agus a féchking go Rìoghail agus a ha an canan agus go komisoch agus a ha na skriveten Richard an canan a chlechtig ar an dóichen eentjinoch agus dóichen úre. Mar sin ma hasih ag a bhád as an Òbain am dochas gebí sin gur féchking ag curum na duischen. Agus ma hasih a son rute skrivig stochas an na nafliome a mi dochas gebí sih brosnachig a vi cur peanri peper agus a vi cumulrische tradition a hacking di skrivig as a Gàidhlig. Hí sin as an Òbain sib me ta. Is mis íon cumach agus saoir túisí rois a ha mi firach. As a scáil haró ús an bíacham an scríbh agarúach bearlacham an ús naró galachacham ag an naim agus naró cútegan iad ráraim gin bí na fiachan rí scéalchan chuir chélas lánú haró mi ar an kitchen. As an lánú sé an scríbh ag íonmach go góin a Charlan van Lánjé mar an bíag agus as an lánú sé ruí mach go lehéin an scríbhtar a Charlan. Coú thug mé dúlan go héin mu 9 bliain arás nar a bheith mád go bhí as an Òbain méadh agus chuir mi scéalach Rìoghail agus go hiantach bhuaigh sin cuarpais scríbh cruachal na bliana sin. Chad a gaf mé an nachchéim gotá go dúach blian na garás nar a chuir mi isteach ar son an scéma scríbhí dúis na scríbh den úra. Is thuair mé áte ar an scéma sin agus van nuair sin sa bbliana mé dhéirecha mé bhí go mátrang tart príomhachas go scríbh mar chuseachad agus mé fiachan rí cruinneach de scéalachgan goid se scríbh as a Gàidhlig. Is tá sin ar tlach go thorgó hanne le ferist ha uansach daribh ag an táiseach fiachan rí beachgain ar son scéalach ach únúirs go fáú bheachga sin go mátlach for fiachan rí sin scéalcha sin a thorga ceann. Bhain na urimgó bhí mar bharsta Common Gàidhlig sa bbliana ag eileh bliana as an facha sin na thuir a jóorichin o scríbhtar an úra a bharach géh scríbhtar na bainneagaim mar ha. Mar sin gur maithéad leis a thula duine as an Òbain an deacinsa agus aparaim a bhí beo agus scríbh as a Gàidhlig. Is mis siún an níca bhúlain, agus ha mis go má fórstanoch go bhfuil mé idir bhí brenachaich farpas an Litreachais a bháid an na rain na cloine ag iad inadal agus Nàiseanta fad imimeach bliananis. Agus chanasing skíe gusíari. Hang honi cordarum o holle bliana a vi fekken na skialachgins na pís an bardoch a vis an hút in me vialu. Agus hang honi choddulich reing a janu et ko a jodduas. Ha holle dinge adier.
Dyn sy'n bi a ha chw misnachel a fi ysgrifig as y Gàidhlig agus a ha sy'n piawn ychydig pepar cysyn ychydig y cael. Ha si yw'r sori yma. Hi, is Misha Isabel as ha me an a classe seach ag PSG. Is talm a bí leifig agus ysgrifig sciolachan agus pís an barstach évi. Hi, it's Misha Isla Scott, sanas na herige hami agus sé sinnetar agus scríbige a hynno. Ham is miniuch go bhfuil a chocútnamach go bhfuil áte ann ar san árainn úra sa Gàidhlig go háirí iad san ha a tógáilid cúsin ha buntaneach san lá hán. Háis ich mi hína scríbh árainn sa Gàidhlig nuair a bheith mi intíag bliana agais an táiseach trá project an scála agus an uirsin trá féisrás agus an dúbi mi scríbh agus a clárach árainn an na studio. Ha min dáchas san Litreachais gun moich dynne gusorite an oikri go bhfuil chom chá luach for achge ma ha ag Gàidhlig achge gus árainn agus barstoch úr agus insineach agus cruachal a ghéanamh. Ha I fór a bhí agam man an cúchlach gréad a scríbh Gàidhlig is son me doch blion inis. Uadd mi chom tógáilad me chud scríbí tro skemme is son scríb da an úre fyddach ydyr doile cwrlyn yn liorichin. Sfasyn mar fwnste chydrymach ons y gypersante. Cydjoch gach chorym parst y gael an yn farbysyn Litreachais na mod yn Rìoghail Nàiseanta gach blione. Snach ei obydd la táiseach. Slusyn befal yn brosnach o'r dygynnes yn bi piawn ych wythri pepath, corag ych wythri computer. Gwych ych wythri unal clari, cial a chorig yn y ianw, risgrifig an yn doi Rìoghail. Sliag ysglis uniag, daris, gysöhel, farsin uur. Uad mis y taik fo je vergönje, a har I mollig, taik a haar haas a tortjechid, ag uad no aim se bi, lemion, edd brosnochig, misnochig, is taik a hort go. Edd son hat tlach sonritje, cochiaatje, di cruhochig fies en skrivi uur, gipi, jen sjorse, gré. Atere, tikishing, Gewel ure de geuder in Rìoghail, uasken liksing inniging faskeul, leseurs ugol far een bale. Le vis, gewel na teume gemach, et tort buai orn hien. Slemion gumi ar briaren, et tort buai et loch geestjoch, agus loch levi kudjoch. Misnjoch, erabs is danoch. Sjudevenis.